بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، وأرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، واجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban ke penukbal salam tujuh kaam kemun. Delu tukbal tebirahu pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala tiyak kitebi masih wekne pinaawod si sangim inin. Sarta makipagpaeseb pinaeseb si tenged pasalan iyene agamani. Pahap tebiniatin bidangan parangan. Amban ako ni memisali, lamod ni sampay kaam mapakalihin, bisan sa ingge iya ni pakali. Sindembuwa amban kitebi, lune ke pabakbak, pasaray-saray, ningko-ningko, dendangan mag-eka-eka. Nisisitahin gayalepas niyatin bi. Magperembus-bus, tuju Allah subhanahu wa ta'ala, pinedulusan ke ikhlas. Paggehinangin bang gay ikhlas ban pesaing gihadjenin tehinang sahadje dusik tek kali silaw kiamat yene ko me manusia te subahat te telungan delu pinesuleyab sisi ebut narkain sinabab amban pagbasari Quran sa lungkohap sa dukhadja siya tabantu siya miyaan tao masa. Sinabab amban pagjihad de sa pagjiharan den dukhadja siye tabantu bahani ataw akan katatalewan. Ketelunen yene me siye magtabang, magnafaka, magsadakka, sumaguwa pagsarakkahan den duk siya hadja tabantu siye miyaan sayo. So bisan ninangon diki-diki basta lai ikhlasin hadja manaman libuklin bang si Allah subhanahu wa ta'ala. So hangkan pahap te biniaten bi ada kala may pong tinai kalasahan inin makatabang kitehin tek kasilaw dem buli oras ga na niya makatabang kite bisan sine malingkan iye ni amal te bisa mahapin. Manjari may umat Islam miyaan pagbisarahan ten bimainsangim iyan na dembuwa parkala makalandu manamal hadjenin
duk makalandu manamal hajje pardu sehannin sumagua sarang isab kemura hininang we kesinduehan amban me kepong tineahante manusia si zaman kue itu inin. Wey inin cube bisarate kau ni hadjajanan makatabang bisara inin makatali iyan me kehinang inin sampai gumua siyamban hinang delay atau akan takale iyan me siye siyong menghinangin supaya nagay kalausan were atau akan takale we tewi kemon isa mangga niya iyan angan-angan ne ganta menghinang iyahin supaya nakitewi namba tumala amban iyan parkalain inin. May umat Islam parkalain inin iyan pagbantah antara sin bangsa Muslim habig kesine bangsa Muslim. Iyan parkala ahat-ahat salla antara muslimin lune ke pasalan dunya atau akan lune ke pasalan kekayaan lune ke pasalan alata lune ke pasalan bulak lune ke pasalan sasakatan kepegbisarahan dui sabduk behe atau akan teuntu dui sabduk behe sumagua puak-puak megtrespassing ne kite amban iene miaan pegbisaralay megtuy ne pinagbisaraten bi bulu duk bulu sinapang duk sinapang tehinag maglalaylo parkalain sampai umabot magkamati atau akan megkebekkat iene nyawalihan sindembua bangsa muslimin. May umat Islam parkala pagpapatayinin atau akan parkala iene pagbantain inin baya kita bergai. Tebilang inin amban kufur si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakapir si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakapirin beli duwe bayu anin. Beli duwe bayu anin. Isya'nin kufrun akbar, iyane kufur hajje, iyane kupur megwa kau amban agama, iyane agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyane agama megwa kau amban agama Islam, kufur hajje, iyane ko me pegsumbasantu, iyane ko me pegsirik, atau akan iyane ko miaan pegkemunafik, iyan kufur hajje yan, megwa kau amban ke Islam no. Bang taabot ke umatay, dialem pegkupur mahajje yan, tantunin sa lama-lama, dialem narka, iyane miaan, kafir atau akan iyan na makipag kupur-kupur mahadjehin. Sumagawa niya inalenan nure kufrun asgar iyan na kufur diki-diki. Ga umabot level nin megwa kau amban agama Islam. Bang tehinang nu maintain ke umasi Muslim. Bang tehinang nu masih kau hinukum hukum Muslim. Sumagawa may kahinang kau kufur diki-diki. Yene kufur makalando manamal hajjadu senen. Puas amban iyan efek kufur mahajjalay. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam qitalul mu'mini kufrun. Teriwayat wa Imam Ahmad si musnad ni
Hadis sahih. Qitalul mu'mini kufrun. Iene pe inne pegpepetei antara bangsa mukminin atau akan pemepetei nu dem bua magpaparatsayahin. Kufrun. Kufur si Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur diki. Umawut dusenen duse tujuh pagkakafir sa agi megwa kawa amban. Likusan sin Islam. Supaya inin pasti si kita bi. Wasibabuhu fusukun. Duk iene penginsul tunu dem bua bangsa muslim ga niya ujung poon. Alenandu tebak sasab. Alenandu bisaraga bidda. Laka-lakaannu. Insul tunu. Bisarahannu laat. Fusukun. Tantunin pagkafasik hep iyan. May pong tinaikalasahan. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. Duk gay manjari si dembua bangsa mukmin nguntarahan dembua pong tineine muslim. Nguntarahan pong tineine mukmin. Fauqa 3 ayamin pedyata amban telu ellew. May pong tinai kalasahan. So may umat Islam parkalain inan duman basta-basta. Parkalain inan duman basta-basta. Sube kita bigay te eddo ienemiaan sassat. Pegedem buwa inin amban besi sin syaitan. Tudyo kita bikemon. Bangsa inggi kita bi mag-aged. Dabangsahin. Bangsa inggi kita mag-agid iini antara meg-usbawarisin. Bangsa inggi kita mag-agid antara dembuwa lahatin. Bangsa inggi kita mag-agid antara dembuwa agamahin. Finallahu ta'ala dalam Quran ni mahamuliyah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagda. Bennal teed syaitanin hebilisin iyeru kinabayaan nin bangsa ingge kebetaran wene antara bi iye al-adawata pegkuntara wal bagda duk iye pegkabunsi antara bidangan pisidangan. May umat Islam sasat syaitan inin hebilis si kita bikemon iye pagbanta inin. Iye ne pegkuntara kun kinuntara inin. Iye ne pegbono binono inin. Pegge ko ne pinainlay. Kegan iya manamalan. Labo hukuman tenbi. Kebehegian kita bi amban pagkakafir. Bang tahinang iye ne parkalain inin. Sumagwa pagkakafir. Dumanpain. Gumuwa amban pegke Islam. Waygay kegan syaitanin iyan si pegpepetay tebi inin. Atawakan iyan si pegkuntara antara dabang sa inin. Bang Rasul sallallahu alaihi wasallam iya magpainin idhal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Bang magsampang antara dua muslimin lune kesilan atau akan antag ne bang antag ubus pinagsampang den antara dua sanjata ren pinagbisarin antara dua sanjata ren pinagkeswarin antara sinapang den fal qatilu wal maqtulu finnar tantunin aamemetein duk aamemepeteilay delem narka banggay se megtawbat tekkali seldaw dembuli wigi kegan syaitanin. Iya ru kabayaan syaitanin bangsa ingge manusia intepi megdelem narka. Duk niya sewe netek kalai miaan elaw dembuli. Dembua amban tamanan hadja besine ruk umisi manusia indelem narka pagkuntara duk pagbantainin. Antara muslim pagkasi muslim, antara meg-usbawaris, antara dembua lahat. Pegge sali ru memepetein duk tepepetein bangkeniaan den miaan tanda pegkuntarare dialem narka sali-sali hangkan nanilaw me sahabatin ya Rasulullah
Hadal qatil. Fama balul maktul. Awe pe inin mapatay. Kumpol mi kami dalam narka. Sumagua, way petalamud dalam narka sampai te pepetay lay. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liannahu kana harisan ala qatli sahibihi. Pege benal pe iye ni memetay lay. Geget du isab. Ganta mapatay me ke pepetay iye lay. Sa kedeheluan ni hajja. Inin polean sin magbantahin si magbonoin me pong tina ikalasan. Sali rumatay, sali rutapapatay, narka polean nen kemon. Naway gay kegan syaitanin mebettad iye ni sikitebi pegkuntarain inen duk pagbantabinanta inin me pong tina ikalasan. Wagay kegan syaitanin bang niya magpapatay bang niya magkuntara bang pain Rasul sallallahu alaihi wasallam law anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi damin la akabbahumullahu finnar bang bakas pa inne megdembua aad langitin kemon malaikat duk abulakin kemon di alam dunya tu mapatay atawakan muuslaha sindem buwa manusia. Muuslaha sindem buwa manusia. Dem buwa bangsa mu'min. La akabbahumullahu pinnar. Tinukku-tukkuan siya dalam narka jahannam. Kemon mamagtabangan dem buwa iyan e bangsa mu'min tepepetay remyaan. La ilaha illallah. Wagi kegan syaitanin siya medusya siya inin. Bang bakas kemon alangitin duk abulakin magdembua iene si dembua nafsu binuusan we relaha dembua nafsu inin ilaugan tantunin tinukuan siya magdelem narka jahannam kemon we Allahin wege kengan syaitanin magbettad mettad antara pegkuntara dabang sa inin antara pegkuntara iene miaan pegbono megus bawaris atawakan dembua lahat inin atawakan dembua bangsa inin atawakan dembua agama inin bang Rasul sallallahu alaihi wasallam iye magpain teriwayat Abdullah ibn Amr ibn al-As fa inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bati wa yaqulu ma atyabak wa ma atyaba rihak ma a'zamak wa ma a'zama hurmatak والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله ودمه. Hadis ini hadis sahih. Teriwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Amr. Takite ko pa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam dembua ille magtawab si Ka'bah. Ka'batul Musharrafah. Misarapin ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ma atyabak ga ne pinne niya pesuci amban kau wa ma atyaba rihak duk ga ne pinne niya pebengi amban kau wa ma a'zama hurmatak ga ne niya pahajja pinne kaharam nen amban kau walladhi nafsu Muhammadin biyadihi sumagwa sapahan ko si Allah subhanahu wa ta'ala iene pagbaran Muhammadin dialem pagbaya-baya ne la hurmatul mu'mini kaharambang sa mu'minin a'zamu min hurmatik mas labi pe hajje kaharam nen amban iene ka'u Ka'bah amban kaharam no o Ka'batul Musharrafa sali du si laha ne duk sali du si alata ne Sisinduwe pe iye na miyaan siga sin hadis inin si maanane. Eddo Allah Ta'ala hin pedlubu ka'bahin. Dembua. Dahat jabang tapapatay dembua bang sa mu'min. Dahat jabang buus dembua lah bang sa mu'min. Sa ingin hajja Ka'batul Musharrafa. Sumagua mas labi pe hajja dembua. Laha bang siya mu'minin, may pong tinai kalasahan bang si Allah subhanahu wa ta'ala. Ine kew, sine tamanan hadya dusenen lubunu ka'bahin. Ganiya makaara-ara ngelubu ka'ba. Ganiya makaara-ara nukul ka'ba. Pemen bang tekitete bi ka'bahin.
Inuk pewe tebi hawa pemehje tebi yen pege ketawahan tebi hajja manamalan hurmanin kaharamnin hinargaan wa Allah taala sagak kita alab bidem buat lah bangsa mukmin mas labi pehajjenen amban iya ne Ka'bah ini ihtiram numian atau akan pinahajje numian sa way zaman ko itu ko rumeg tepak kemut aahin gak kita alab ne iya ne lah bangsa mukmin inin mas labi pe hajjenen amban Ka'bah mian. Wege kegan syaitanin, yene mettad cin pegguntara inin, pagbanta inin, antara tebi me bangsa muslimin. Bangsa inin hati haja pardusehan nen. Payaman bibe. Sa waktu nete keipat tebi, dara akan Allah subhanahu wa ta'alahin. Waktu ni kita bitumala amban agama Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ni tumala kita bi amban agama Islam. Waktu gak ni niya keteleu tebi iye ni sinarka, keteleu tebi iye ni sisiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ien, mura ni si kita bi megguntarahin si zaman ko ituin inen. Mura na si kita bipagpepetein si zaman ko ituin inen may pong tinai kalasahan. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin. Wa minal ladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu hazzan mimma dhukkiru bih. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف نبينهم الله بما كانوا يصنعون. Si zaman tagna yene me siye magpain we kami inin nasara. Yene ummat zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Si waktu siya magjanji si Allah subhanahu wa ta'ala. Mebo Allah ta'ala hin iyene Taurat ne mebo Allah ta'ala hin iyene bisarare ganta niya tuhut de ganta niya mian bebegande. Sampai magjanji siya tinuhot we de iye ne kitab pineturun Allah subhanahu wa ta'ala miyaan kinaipatan we re inambanan we re bakas pemeeseb Allah subhanahu wa ta'ala siyehin sinabab amban iye ne pengaipat de Allah lay sinabab amban pengaipat de Taurat lay sinabab amban pengaipat de iye ne perjanjian naruk Allah subhanahu wa ta'ala lay faagrayna bainahumul adawata wal bagda'a binettad we kami pen Allah ta'alahin peggabunsihin duk pegkuntarahin antara re nyebut pinetek kawe Allah ta'ala yaumal qiyamahin puasi patampal kami tekkale sillaw kiamat hukum kami tekkale sillaw kiamat yene me bakas lekure pegkuntara meture tak bulak dunya miyaan me umat Islam yene si zaman ko ituin inen si waktu kita bitumala amban Allah si waktu tay kaipat tabi kahargaan nyawalihan cin manusiain si waktu tay kaipat tabi iyene duse pegkuntarahin si waktu ambanan tabi Qur'anin binettad nawe Allah ta'ala si kita bi pegkuntarahin mura na si kita bi magsasain, mura na si kita bi magsaggain, ban pekenian nan buwa bangsa, ban kenian nan buwa lahat, ban kenian nan buwa agama. Bala inin may pong tinai kalasahan, hangkan kita bi subay balik magtawbat, subay balik iyan magperumbus-bus tuju agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bala may petek kasi kita bi inen bang umabot ni sa inin level tebi. Ine sabab nen si waktu inambanan we tebi Qur'anin. Si waktu inambanan we tebi iene ayat kahargaan cinya walihanin. Si waktu inambanan we tebi hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallamin. O iene kahadjehan, iene nyawalihan cin bangsa mukmin inen. Bang kita bi pineges. Bang kita bi pineinan. Bang kita bi miaan pinaghap gak niya makatutuwasten bi pangannalanten bi miyaan may pong tinai kalasahan we duman miyaan bala amban Allah pinetuwas ni pangatayanten bi we duman kemiyaan amban Allah subhanahu wa ta'ala binataran ni kita bi iya ni may parkala miyaan duman miyan kahapan duman manhap si kita bi may pong tinai kalasahan. Ubus pasangka tabi upama pegkuntaraten bi pasangka tabi pegbonoten bi sampay magkamati kita bi. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin
Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sa inge kahap iye ne ketuas tebi inin, sa inge kahap pegbono tebi inen, sa inge kahap pagbanta tebi inen, bang Allah Ta'ala magpainin, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan bang niya magpapatay atawakan bang niya mapatay dembuwa, laha bang siya mu'min pinagtuud-tuuran, muta'ammidan, fajaza'uhu jahannamu, tungbas nintek laysel law kiamat, narga jahannam, wa ghadiballahu alaihi bupe inamahan we Allah Ta'alahin. Wa la'anahu burepe minurka we Allah Ta'alahin. Tewa busung we Allah subhanahu wa ta'alahin. Binatad busungin siya laknat. Wa a'adda lahu adaban azima. Duk sinugataan pe Allah Ta'ala narka tekkale siya law kiamat narka tamanan hajja manamal azabnin. Ga'niya duse pinagdambuwa wa Allah Ta'alahin ampat tibuuk inin. Jahannam, astel Allah Ta'ala, murka Allah Ta'ala, duk yene azab makalando hadjenen tekkale silaw kiamat, ambando siya pagpapatay, ambando siya pagkuntara, may pong tinai kalasahan. Ubus gay kita binali, gay kita mian pesen ne pansin pikilan, si may tengad parkalain inen pong tinai kalasahan. Gak kita talay tabi ayat Allah subhanahu wa ta'alahin. Si waktu magpapatay yan ay kabil do kabil magpong tinaihin. Sinulat sinabab amban pagpapatay relay. Pen Allah ta'alahin. Min ajli dhalika katabna ala bani Israila. Annahu man qatala nafsan bighayri nafsin. Aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'athum rusuluna bilbayinat. Thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi la musrifun. Sinabab amban pagpepetay kabil do kabil. Binettad wa Allah subhanahu wa ta'alahin. Min ajli dhalik. Sinabab amban niyen. Katabna ala bani Israel. Sinulat wa kami syarain di si bani Israel. Annahu man qatala nafsan bennal bang niya mapatay ginhawa baran. Duman Muslim. Bisan kanianan Christian banggana ujung poon ne. Ban kanianan Yahudi banggana ujung poon ne. Bang duman patut pepetay no. Aw fasadin fil ardi pemepetay na miyaan. Miyaan pagpakaat yata bulak. Karna penuhut napso. Faka'annama qatalan nasa jami'an tungbas nen ko rukantang tapapatay ne kemon adelem dunya to. La ilaha illallah. Niya peke pahadja dusenen amban inin. Tungbas nen pen Allah Ta'alahin ko aruta papatay ne kemon adam dunya to. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Bang niya isab mekepekelum siye ko arukantang tepekelum de adelem dunya to kemon. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayinat. Bakas neheptek kakarasulanin iyan ne matampal me parkalain inen. Yene tesubahat te me kahadis-hadisan miyaan. Yene me tesulat te me parman miyaan. Supaya tampal si manusia. Duk kita bigay makalaog. Duk kita bigay labo si me parkalain inen. Thumma inna kathiran minhum lamusrifu min ba'di dhalika lamusrifun. Sumaguwa keekahan amban me manusia i. Puas amban tesubahat si ayat Allahin. Lamusrifun. Masiru siya pasapi. Masiru siya magpakaat. Masiru siya magkuntara, masiru siya magpapatay pin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan na pin Allah subhanahu wa ta'ala, bang bakas ningge si Isara Islamin, ko metu dialem lahat Saudi, atau akan lahat antag, pin Allah ta'ala, innama jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Amban ien
Bang niya pen Allahu Ta'ala iyene pe inne tungbas me magpakaat me tura tak bulak dunya inen. Nguntarahan Allahu Ta'ala, nguntarahan Rasulullahin, wa yas'auna fil ardi fasadan. Bune pe keniya annen dia tak bulak dunya inin magpakaat mapate ga bidda bisan duga niya ujung poonne. Awai ayu kattalu syube hepsiyan pen Allahu Ta'ala hintinet tek. Aw yusallabu atawa kan chubay siyan pen Allah Ta'ala hin binette dia tak krus pinapate inimut-imut pinaedlewan sampai mate siya. Aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf atawa kan pinutukan tangan den duk betis den miaan gay pinaglimbang. Aw yunfaw minal ard atawa kan bang niya dapat chubay ni siya pinatahala ang bandia tak bulak dunya inin. Inaan ang banda tak bulak dunya inin. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Pege sabab siya niin. Tantunin. Pinaiya siya. Inurungan siya. Siksa wa Allah Ta'ala turya tak bulak dunya inin. Walahum fil akhirati azabun azim. Duk tantunin tek kalay siya law kiamat niya azab de azab makalanduk manamal hajjinin. Inin tungbas nin mang turya tak bulak dunya. Bang si bakas nengge agama islamin. Yeni si me si mapatiga bidda me pung tinai kalasahan. Nahadji manamal parkalain inin. Hangkan ne magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si waktu wenge khutbah iene si Fathu Makkah. Last khutbah ne. Agen-agen last sesa ne si kita bibang sa muslim kemon. Si waktu wenge magpain. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Oy amay hubaya pen Rasulullahin. Da kamted balik puas amban kemetay ku inin tehinang kafir. Yene kufur diki. Saingga bentuk pagkakafir den. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Megputuk pinutuk kellong kam megbono binono kam antara wi. Iyan bentuk pagkakafirin. Sumagawa pagkakafir iyan miyaan gego mo amban Islam. In may pong tinaikalasan. Sa Rasul sallallahu alaihi wasallam si kita bikemon. Dinakgi kita bibalik megdelem pagkakafir. Yeni pagbono pagbanta binanta. Antara dabangsa. Antara dembo agama. Antara muslim pagkasi muslim may pong tinaikalasan. Hangkan na si waktu magpain Allah subhanahu wa ta'ala hindi alam Quran ni mahamulliya. Antara Aus duk Khazraj. Yene kabila atawakan bangsa dalam Madinah al-Munawwarah. Dahil ang banpetek ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang banpetek ka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Madinah al-Munawwarah. Niya bangsa lai kabila yene Aus du Khazraj. Zaman jahiliya may pong tinai kalasahan. Megbono antara dua bangsa inin. Megbono antara dua kabila inin. 220 tahun. Magubusan. La ilaha illallah. Behure maghap tek ka Rasul sallallahu alaihi wasallam maghap siye. Behure megsulut tek ka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Madinah megsulut siya. Sampai tehinang siya magkalasa. Sampai tehinang siya magpangtinai magtabang tinabang. Inin peturunan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أو كم أمك percaya bagbatalew kam si Allah subhanahu wa ta'ala.
haqqa tuqatihi sempurna pagmataliw. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dukda ka magpakamati bang dumandi alam ka muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Duk ngapot kam kemon magdembuwa si agama Islam silubid Allah subhanahu wa ta'ala, dukda ka magkanat-kanat. Da ka magkuntara kinuntara. Da ka magbono binono. Da ka mag-agad-inagad antara bi. Iyan tahinang may kakulang basagtan bi may umat Islam. Way kita bito tahan pinudot dangan parangan. Pagigana niya pagsulot. Dapat kayo magsulot, wa dem buwa lahat, pihap dem buwa lahat. Dapat kayo magsulot, wa dem buwa munisipal, pente pihap dem buwa munisipal. Dia waktu ne walaupun dem buwa lahat, walaupun mag-usbawaris, sababan may goma, dem poon, sababan may lahing, dairas, sababan may bulak, sababan may mian payaw, sababan may pambot, sababan may pagkeken janan din. Sababan diki-diki, puwa-puwa, magbono antara damang sahin. Uy, kita bigay magpulak kanat. Uy, gayaan basag tenbi. Busas sa Allahu Ta'ala, hinwala tafarraku, dakam magkanat-kanat. May umat Islam. Niya dem buwa, mian sheikh atau kan alim tege anak telungan. Pagsakay megbuo napas para sinazak sakaratul maut ne del amban kebekat napas ne ined dawe ne makanak telungan miaan. Makanak telungan miaan inurungan we ne telulanggas. Telulanggas. Ilinganan sa kahin, dinak pinolong langgasin, pagpolong na siya ipolong. Ilinganan si penengaanin. Inurungan langgas na isa langgas dembuain. Pagpolong na siya ili polong. Ilinganan sa lisalihin. Inurungan langgas na isa. Pagpolong na siya ili polong. Puwaning langgas telu. Bupine glapis yene telu langgas miyaan. Ilinganan sa kahin. Pagsakay sa ili polong ne. Nagahip polong wene pagge. Magdembua ni langgas teluhin. Ilinganan penengaanin, pagpolong na ga polong wene. Ilinganan sali-salihin, pagpolong na langgas telo maglapisin ga polong wene. Lain e misara dem buwa alim inen penne. Kunu jami'an ya bunayya idha i'tara, hatabun wala tatafarraqu afrada, ta'bar rimahu idha ijtama'na takassuran, wa idha iftaraqna takassarat uhada. Kunu jami'an ya bunayya idha i'tara, peniya kampene, o kami anakku. Magdembuwa. Idha tara hatabun. Ko kantang pagdembuwa iyan pinne langgas inin maglapis. Gi magkanat-kanat. Wala tatafarraqu afrada dukda kampenne magkanat-kanat dembuwa. Ta'bar rimahu idha ijtama'na takassuran. Gi pinne baya pinolong-polong langgasin bang pinaglapis telu tibuok. Wa idha iftaraqna takassarat uhada. Sumaguwa bang pinagsapi pinne telung inin. Tahan pinolong pinne dinembuwa-dembuwa. Inin maksud ayat Allah Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Magdembuwa kam silubid Allah Ta'ala. Magbekkes kam si agama Allah Ta'ala. Wa la tatafarraqu. Dakam magkanat-kanat. Dukam gay kaanan basag. Dukkam gay kaanan iyene miyaan tahan pinudot dembuwa. Ga niya basag-basag bi. Pigi sabab gini kam magtabang tinabang sabab pagkanat-kanat biyan. Payaman tabi Obama miyaan niya misal diki-diki adja. Niya upamanin may saki ang bankite bi. Niya upamanin miyaan subay binaw emergency hap kita bihap may lamitan. Anak tebi. Atawa kunus bawaris tebi. Atawa kan may kalasahan tebi. Sa sinabab pagyan niya ang hapaan kita bi si Ellet. Sinabab amban pagyan niya halian tebi si Ellet sa pagbantainin. Tayo nang sumagad gini te ispital tebi ketuhutan may usbawaris tebi. Gini ketuhan tebi halin lay si ispital sa pagpagigay kita bi tepi.
Wag sinaing saing gene. Tepet ased di iyan miyaan mengehetul iyahin. Ga niya basag-basag tebi, gana tahinang-hinang tebi. Inin hepangkan kita birek gay magkanat-kanat. Simple, may pong tinaay kalasahan. Misal inin sumagwa. Bang tataliw ang makataliin tantunin. Patot tin subay tali tebi. Napentambos ayatin. Simi khajrajin. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa bayna qulubikum. Esabun bipen na ni'mat Allah Ta'ala si kaamin. Idh kuntum a'daan waktu bi magkuntara dahatos 20 tahun. Mag-ubusan. Fa'allafa bayna qulubikum. Ubos pinagdembuwa o Allah Subhanahu wa Ta'ala pangatayan bin. Tehinang kam maghapwas ang badpagkuntara bi dahatos 20 tahun miyaan. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sinabab ang paghap bimiyan, tehinang kam magpong tinai. Tehinang kam magtabang tinabang, tehinang kam maglindeg. Magsawe bang niya, iyan ang untaran kaam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari. Dukken yan bin peinne, sabab pegkuntara bimiyaan, sabab pagbanta bimiyaan, ahat-ahat say peinne, tumebiteb binekam di alam narka jahannam. La ilaha illallah. Wa kuntum ala syafa hufratin, sabab iyan na pagkuntara bimiyan, duk dia sabab kesyirikan bimiyan, tumebiteb binekam di alam narka jahannam, ahat-ahat sabang kamatay di alam narka nekam, faangkadakum minha, ubos pinagwa kam, pinatala kam, wa Allahu Ta'ala billahi, sabab ni'mat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa iin pen Allah Ta'ala patampal kami ayat kamihin si manusia supaya siya kehidayatan. May umat Islam, kami pong tinai kami, gape maghap ngebut ko itu. Gape megsulot ngebut ko itu, masi-masi pe lai, pegputal, pegastel, pegbantahin di alam pangatayan. Ando away nanon bigin hawabaran bin. Tumebited bikamiu. Di alam narka jahannam, ahat-ahat sa bang magkamatay sali-sali tantunin. Labo piperialim. Pegwaon bi. Yene, baran bin luu. Maghap kambang niya pepatut. Bang kapaghapan pero isab. Gipe palabi, iyan pegkuntara tabi inin, pegkuntara iyan, amban pegkuntara, awas duk hajraj, dahatos duk 20 tahun, sumagwa, tayo nang magpong tinai do siya, tayo nang magsulot do siya, may pong tinai kalasahan, dani pa abot tabi iyan ngebut me hetusan, atawakan ngebut me duetel, sampay pesempu, initong amban kita bihinbi, bumangkin kita bi magsulot, bumangkin kita bi maghap, banggi inin kita upatan, bang kita bi mati, dialim iyan parkala inen tantunen teed baya kita birukgai ben al hadis Rasul sallallahu alaihi wasallamin idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar bang niya muslim magsampang bure megbono bure megpedlang bure mian megsungka sinapang duk sinapang kalis duk kalis fal qatilu wal maqtulu finnar tantunen sali rumemetein sali rutepepetein delem narka me pong tinai kalasahan. Subay kita bi nali dumaninin basta-basta. Dumaninin parkala diki-diki. Dapat tukan tabi zaman jahiliya, zaman tagnalay. Hawa simpleng dahilan nen sambatan tagalugin, hawa diawa iya ni sababan pegbonoan din. Sabab niya meglomba unta sa ili. Zaman Makkah pe, zaman kajahilan pe, zaman Quraisy pe. Meglomba unta sa ili, nataraag he punta iya ni danganin. Nanganta-nganta iya ni dambuain. Nganta-nganta dambuain. Pagsakay sa ili, nganta-nganta dembuain tuan, na uling mata iye ni dembuale, tuan ni pinapatay iye ni mian manganta-ngantahan iye mian. Iye ni mian basa makaraag unta ni mian. Bure pi megbono me pong tinai kalasahan antara Arab pagkasi Arab zaman jahiliyah, sabab iye ni unta maglupog mian, umabot 40 tahun magbono. Sinuwi-siwi Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan ay parkalain. Na inin pa ni addat zaman jahiliyah. Addat zaman kajahalisan.
addat zaman kaawam, addat zaman pagkemu kali jajjag. Siya payaman tibi ko bangga kainin paatag si zaman ko ito inin. At may parkala diki-diki ro megkunsyonada may pong tinai kalasahan. Megkunsyonada paglesano tebbeng hadja daganin gana pagbisyara. Piyene tapaatag atawakan umatag si zaman ko ito inin. Sababan may delen Facebook do. Tagna ro sa ili megbisyarahap sangat-sangat pagbe-discourage. Sangat-sangat miyaan nagbisaralemi, sangat-sangat megtungga, sangat-sangat meggedew. Na pinain ambat ni mole rukuhap lahat, pinain nawe, megkaswa sa kita lelem lahat. Sinabab ga niya ujung poon, ga niya parkala dunya pagsababan, ga niya parkala akhirat pagsababan, ga niya kakayaan pagsababan, ga niya kapanyapan pagsababan, sababan megkunsyonada hadja, sababan iyene megkuti-kuti hadja. Ini sababan pagpipitian pagbunuanin tek kasilahat sali-sali. Inin me pong tinai kalasahan bang umabot level 10 bisa inin nahapay sab me arabin tege sababan unta meglupog. Sa si zaman ko ito inin bang petek kapag bantahan iyan antara dua ahin gani sababan ne. Sababan me bisara ru lumep pa bisara tembak sasab. Nada umabot level 10 bisi zaman ko ito inin. Iyan ko level zaman jahiliya zaman tagnali. Simple sababan, gana pigi kabisara. Maghantak megtuy. Gana pigi kabisara. Megkuntara megtuy may pong tinai kalasaan. Es-7 bi ayat Allah subhanahu wa ta'alahin. Innamal mu'minuna ikhwatun bennal iyeru megpong tinaihin. Mu'min. Megpong tinai mu'minin. Fa aslihu bayna akhawaykum pahapon biantara pagpong tinaibilu. Magtabang tinabang, magurong-inurong. Bang niya pagsagaan ando inuntul megtuy, inusay megtuy. Dugay larak iyan e pagpong tinailay. Wattakullah, magmataliw kam si Allah Ta'ala antara pag-usbawaris biyan. Antara pagpong tinaibi iyan. Antara iyan e pag-usbawaris biyan. Antara pagdembuwa lahat biyan. La'allakum turhamun, supaya kam kinaasean mi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inin siya Allah Ta'ala may pong tinai kalasahan si kita bikemon. Hangkan nali kita bi. Bang pagkuntara pagbisarahan may pong tinai. Bang pagpapati pagbisarahan. Dumanan magkakan mamun. Dumanan magkakan cake. Dumanan magkakan pagkuntara iyan. Dumanan pagbisarahan ilo magbahanihan. Bang kuntara pagbisarahan. Narka piniunulo. Baya keruk gai. Koru isinu dinun megdelem narka jahannam. Bang keo paapun atawakan piyu. Iyan si pagbanta atawakan si pagkuntara iyan. Bangga niya valid reason. May pong tinai kalasahan. Mintang kita bi mian sine menggay kapag hapin. Sine menggay kapag sulutin. Kumpasan ko ganip niya may pelebe-lebe miyaan sobra manamal pagkuntaranin antara iyan miyaan duwe lahat. Iyan antara abakisong penteruk antara amban lipagbohe amban managuli. Sumaguwa payaman bi. Makapaghap doon sa alhamdulillah bang pain ngabot ko ito magpong tinain niya sa kapalan. Ngeddo kita bipangadji pemintangan amban iyan parkalamian may pong tinai kalasahan. Bang kanyaan nin pagkuntara umabot tapit 40 tahun hatusan mamatayin. Kepeg sulot do. Namingkin siya isab bangga pero isab magkamatay. Mengkin siya isab bang upamanen may dembuwa do kayo ro. Iyan miyaan memetayin. Tantunen teed ando nali kita bipahap bilang PSM inin
amban dem buwa pong tinaibi. Si Kemon ne. Iyan tege halsa inin antag-antag na lahat. Antag-antag na binaybayan. Dali kitabi may pong tinai kalasahan. Padpad ellum pe kitabi. Padpad iyan miyaan. Dilem magtangin pe kitabi ruk napas tebi magtangin pe kitabi ruk nyawa tebi. Ngebutan niya pe chance tebi maghap. Ngebutan niya pe chance tebi magtewbat. Mag-ibadat tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Pagibaya kita rugga ibang kenyaan nente ebut kamati kita lusi parkala pagbanta atau akan pagpuntara pagpapati iyan. Ko ini sinubahat tele. Dilem narka. Duman ako magpainin. Duman sine bang sine magpainin. Allah Ta'ala magpainin dem Quran ni. Ako magmaana hadja. Rasulullahin magpainin dem hadith ne ko neta syubhat men hadith sahih kemon. Miyaan payaman bisa. Antag keswabi ayat ini, komeni agay kahagan. Basahun bedalem suratul Ma'idah. Basahun bedalem suratul Ali Imran. Basahun bedalem suratul Hujarat. Basahun bedalem suratul Nisa. Ni alu pasalan me pinda bayu inen. Bangkam baya mayaman me hadis lay. Yulu si at-targhib wa at-tarhib. Si kitab Imamul Munziri. Bang baya pekam nurul hadis lay dukam kahagan. Yulu dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Hadis sahih. Bang baya kam peintemyaan ngatau penambah. Yulu dalam Musnad Ibn Asakir. Ibn Syakir. Ahmad Ibn Syakir. Yulu dalam ne kemon me hadis sinubahat kumiyaan. Tuli miyaan yulu dalam ne me sinubahat kumiyaan. Nabanggay kam kahagad. Atau abang niya pinain magduwe-ruwe si me bisara rali. Tekeswa rebini syara kuinin dalam Quran, dalam kitab, dalam hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambat pihari pi pedialim me umat Islam. Menjadi inin kemon ganta lasah mula-mula si usbawaris. Lasa mula-mula si dembuak lahat. Lasa mula-mula si bangsaku sambat-sambat serjuni rupain. Lasa mula-mula si agamaku, agama Islam. Luk kita begumua amban iyan kesia-siahan iyan parkalain inan. Bang upama ni alete bicara laat. Makuku kamaapan si kaam kemon. Manusia kita tempat magkasala. Bang upama ni alete bicara tumuun. Nairobi maksud tabi mapakalehin. Datay maun bilaat, cumagwa tay maun bi. Makahap, ganta, concern. Si bang saruk si mian dem buwa agama. Bang kenian nen manuk-manuk khudhurin. Manuk-manuk siyang bulatukin, susya manamalan. Pagania tekitene megsirik, miya tekitene miyan megkupur, numba mataelew, geget bang sa inge kay gumawa din bidlai. Sayan do isab si Sibian, sayan do ipan boy. Arak do kami sali ruk manuk-manuk hudhud le geget. Yen ni si me manusia tekite we tebi mian umasek si kufur diki, umasek si peg narka, amian si pagbanta sa inin businukataan pagbantahin narka tekal dem buli. Concern nehadja ko duk kita bigumwa amban iene parkala mihan. Ke concern tanda kasusi, tanda pagmesusi iene si agama duk labi mian si dembuwa bangsa. Nainin me pong tinai kalasahan taymaon may pahap bebegante bisita manantege isin. Puas amban ni miaan salam dua si kam kemon si me pong tinay kami dem Jeddah usbawaris dem Jeddah papap na kita bihadja kemon miaan metuutu dem mamlakatu dem Madinah dem Makkah si Taif si Jizan si Al-Ahsa si Ha'il si Dammam miaan si Al-Baha Al-Qatib bang upama niya lai miaan dilem mantiqatus syarqiyah si al-hudud asy-syamaliyah bonder Iraq dem Tabuk mepong tinay kami dem Jordan delem Sudan salam doa si kam kemon delem Syria bang upama niya pelume kepong tinahan tebi sumabu salam doa si kau papap ne ke hadjalu
May pong tinay kami miyaan si Europe, si United Kingdom. Duke mo nakitibukan Europe play antag ni siya bang antag. Miyaan si Amerika, lemikian, pito kita sa bapsilangan. Si may pong tinay kami dem Malaysia, dem Indonesia, dem Brunei. Salam dua asika am kemon. Miyaan delem Vietnam, delem Thailand bang upama ni aluu. Komen ni alim ngedyan ongbak. Salam dua asika am kemon. Papap na kamhadja maluulo. Lemikian pong tinay kami to si Middle East. Delem Dubai, dem Qatar, dem Bahrain, delem Kuwait, delem Oman, delem Bahrain, delem Amman, delem Muscat, Obama, Oman. Miyaan salam dua sika kemon, miyaan makuku kamaapan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. May pong tinekaw si Darul Zikir. Si Darul Zikir to. Salam dua si kam kemon duk kemon na delem Ariyab. Gaarak ka teeseb. Hayu Shifa. Pong tinaiku kalasahan anak ilu. Salam dua si kau. O kedembua pong tinaiku kalasahan. Allah sa iye nga tao si me halin. Gene subahat ko sumagawa Allah Ta'ala kitawahan ni bang ine. Iye namiyaan. Pakarajaan li. Manjari. May pong tinai kalasahan. Salam dua subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Nastaghfirukallahumma wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.